So ya Kenyorora nigo litkolya baba gweso kya bene nabo igokoro kya ogotaisanika kwabo igoro yobokoreri obobe bweskureyo anene asensemo iyo morokya omonene kolengana nabrabo nigo omorokyo yo aberika gotumika abisi yaye bobe ase obutumiki obobe bwechibesa bwabeire bokoene kigwagati yaye nabo igo committee yaye kolende nigo baorokya okogechigwa kwabo ase okongusana no gotindi kwa bagokoene kiwa ekyokerera abayiboli abo korobekana naboigo abanyanyimbo goikirana asubwangase chinsemekyo elinde kogayana amanganayo Mulikito Vincent Onyancha nigo akoletaro ya bene goikira ase chinsemekyo naboigo gotwariganiria oroboti rokobwatia silikuwa 48,500. No mwalimu monene bweskuru ya Kenyorora igotoka segodi ya womaliba ebunge ya Bonchari meye county ya Kisii gakwegera busibwa boibuli amo nabo bisa bechisemi igoro yobotumekyo bebwechibesa ase skuru eyo Lanji ambayo ni ya siku hizo mbili ilikuwa 2,500. Abaiboli ni kuba muchiri mwalimu yo monene asogote abuna obereka gotumeka chiba cheskuru asenchire tabwenerete niko chinga ke chibaga ni mwalimu yu anganyu guri muryoka gose etigie emeremo abanye nabo ni go mwalimu yu atema kuhegerera igoro yo botumekyo bebwe chibesa ase skuru eyo basi katika lile darasa kurepair darasa lile repair mpaka iwe darasa la kukaa watoto ilichukua 17,900. Mwalimu yu ni gatebuna asokorosi uwe kerasi ya kemo ekibone nyasi yoka ya wenta gotagura konyora kiarire elie kerasi ikonyara gosukigwana kobekigare ni gochi besa goteba chiatumige tororo chire maminchano kogania kobibori asabori bagotebuna chibasi chinge chiatumigete no ina bu mwalimu yu ni gateba chibundi ni gare gochiakana siringeri bwa ya maseri tuko asekolendo yombu abundi abori bakorete meremeyo beso kinagotebuna ni go bare koywa siringi chiminye batali koywa nonyene ndagere ya mugaso gose lunch mafundi wenyewe walikuwa wanachukua 1,000 na kwa siku 4 mafundi wawili walichukua 8,000. Zote ni 27,400 ambayo ilifanya repair ya floor ya darasa hili. Enganeye niko yakinya maberera asaba ibori hata ikiwa saa 10 utaenda nyumbani mmekula sana bwana hapa sio hoteli ni shule ya wananchi utaenda nyumbani nataka bebe kwa mimi tabu tuna mwana high school tafadhali maofisa mko hapa ni kitu kwa dharani hata kama ni kipofu asiyeona akiambiwa ni petition inachukua 17,900 minus miti ambayo inaitwa na area MC hapa unajua naitwa mchana watu tukiangalia hapa so hapo kuna pesa zimevujwa asekerasi ikonyoro kiagachirwe igobotsuka nubono bwa menta mono maega ya baiboli gote abuna mwalimu yo berga kuri kibasi nyinge eramo ne committee yeskuru petition aka hata ukienda pale usimama basi ni pale kwa ile darasa wacha kidogo tu ni wacha board member we board member ndio shida kubwa Onyena bo mwalimu monene gamenta gote abuna kibesa nchiro rakabesti munyakero bwe skuru echia tumegete nabo igoni garuseti ya chiba skuru na kumwiraneria engano munyakero bwe skuru arokana gokana Pesa ya chea ninaweza eleza. Pesa ya chea ingawa tulitumia tena tulirudisha kwa sababu ilikuwa ya mkopo. Hiyo ilirudishwa. Maneno ya kukopa, maneno ya pesa tunadili na transaction mingi kwa day ni nyingi. Mimi upande wangu. Sasa kama alirudishia basi mimi sikukumbuka. Kubwatikana nengane yoni go yabo irabo bisabe chisemi bare ngororo gosukense meriko nyarago kwana enganeje barubuka aiga ntumanye tiningi bakwana kolende amaburio ni gatigara.
nigo liabereri tukolitambe kuchaso mwalimu monebwe skuru ye maega yokorakana buno obutumiki bw'ekibesa nigo bwarorokane gutekerani wa senchererengia na bokoranyana abaibori nigo batebire buna aiganda hake obukurumba bere bokorekana obwatekana buno kibesa cyabere kigo tumeke cyo abaibori barorokane kwe murunganiriya ko reporter ya Ndizi TV ko chinseme kigachi ya Kenyorora skuru yobroso ya Kenyorora iyo kutoka se wodi ya Umariba imeye county ya Kisii leterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha.